Selamünaleyküm saygıdeğer misafirler. Bugün 12 Kasım 2021. Aynı zamanda Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin 1933 ve 1944 tarihlerinde iki kez kuruluşunun yıl dönümüdür. Bu mübarek ve şanlı günü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Çinli cellatların demir yumrukları altında ezilen ve yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya olan Uygurların Doğu Türkistan'a hiçbir zaman Çin toprağı olmadığını ve olmayacağını, Doğu Türkistan halkının bağımsızlığı için nesiller boyu savaşmaya hazır olduğunu da tüm dünyaya duyuruyoruz. Anma gününüz kutlu olsun. Doğu Türkistan Şehitler Yurdu sonsuza kadar özgür olsun. Assalamu alaikum barlıq mehmanlar. Bugün 2021 yili 11 ayının 13 günü. Şundaqla, tarixda 1933 ve 1944 yılı bulup, iki qaytam Şərqi Türkistan İslam Cumhuriyeti kurulğanlığının şanlı xatir günü. Biz bu mübarek ve kutlu gününü kızgın təbrikləyimiz. Şundaqla, Xitay devletlerinin tümür tapınağında izlib atqan, yok buluşqa yüzünü atqan Şərqi Türkistanlıqlarının, Şərqi Türkistan'ın her bir Xitayning zimini emasligini, Şərqi Türkistan xalqının müstəqqillik üçün avlat kurashga tayyor ekanligini dunyoga jakarlaydiganligini bildiramiz. Xatir günümüz mübarek olsun. Şehitler diyarı Şərqi Türkistan ebedi hür olsun. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بضيوفنا الكرام. اليوم هو 12 نوفمبر 2021. يصادف اليوم لذكرى تأسيس جمهورية تركستانية الشرقية الإسلامية مرتين في التاريخ، عام 1933 و 1944. نحتفل بكل فخر واعتزاز بهذا اليوم المبارك. كما نعلن للعالم أن تركستان الشرقية التي يتم سحقها وإبادة شعبها تحت القبضة الحديدية للجلادين الصينيين لم تكن أرضا للصين أبدا، وأن شعب تركستان الشرقية مستعد للقتال لأجيال من أجل استقلالهم. يوم ذكرى سعيد، فلتكن أرض الشهداء تركستان الشرقية حرة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, уважаемые гости! Сегодня 12 ноября 2021 года. Это также годовщина основания Исламской Республики Восточный Туркестан дважды в 1933 и 1944 годах. Отмечаем этот светлый день с искренними пожеланиями. Уйгуры, которые были раздавлены железными кулаками китайских палачей, находится лицом к лицу под угрозой уничтожения. Восточный Туркестан и является и никогда не будет территорией Китая. Мы также заявляем миру, что народ Восточного Туркестана готов бороться за свою независимость на протяжении поколений. С Днем памяти! Да будет свободна во веки веков Дня мучеников Восточного Туркестана. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Qadrli ve hurmatli mehmonlar. Bugun 2021 yil 12 noyabr. Biz bugun 1933 ve 1944 yillar İslam Respublikasi bo'lgan Şərqi Türkistanning tashkil topgan yilligini nishonlamoqdamiz. Bu muborak va ulug'vor kun bilan barchangizni tabriklaymiz. Barchamizga ma'lumki, Şərqi Türkistan xalqi shafqatsiz Xitoy Kommunistik partiyasi tuzumi qo'lida qirg'in, genotsid va insoniyatga qarshi jinoyatlarga duch kelmoqda. Biz bugun butun dunyoga e'lon qilamizki, Şərqi Türkistan zamini Xitoyning bir qismi emas. Shuningdek, Şərqi Türkistan xalqi o'z mustaqilligi uchun avlodlararo kurashga tayyor ekanligini bildiradi. Yillik barcha birodarlarimizga muborak bo'lsin. Shahidlar yurti bo'lgan Şərqi Türkistan abadiy ozod bo'lsin. السلام
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear distinguished guests, today is the 12th of November 2021. We celebrate today the anniversary of the two republics which were established 77 and 88 years ago respectively. People of East Turkestan facing extermination, genocide and inhuman crimes by the hand of brutal Chinese Communist Party regime. Today, we declare to the whole world that the land of East Turkestan is not part of China. The people of East Turkestan are fully prepared to fight for generations to free their land. Happy anniversary! The land of martyrs East Turkestan be free forever.